Ibizo lesibongo? Ibizo ngubheka uvuyo Mguni, isisebenzi senkosi. Lithini ngokwenzakale lamuhla, uhambe njani? Umcimbi obukhona obukhangelele ukuthi uzabe kugcotshwa njalo kuvezwa inkosi isethulwa kubantu uchithiwe namhlanje, uchithwe ngamapholisa ngelanga likamhla 12 September. Ngaso isikhathi esikhuma ngaso ngemini yokuseni abantu bebenxisiwe ukuthi beze babe khona ngobunengi babo njalo bezile ngobunengi babo bezindawana zonke ezedolobha la koBulawayo lasemaphandleni, kodwa sebeduduliwe ngale ekuseni sebebuyele emakhaya. Isizathu bathi imhlangano walamhlanje ubungavumelekile ukuthi ube khona ngoba incwadi itholakale very late evele emapholiseni, so ku late ukuthi abantu bebengeke bakwazi ukuthi batshelwe ukuthi bangabuyi emsebenzini walamhlanje. Bathi bawumiseleni sibisibili. Bathi bona is unlawful bangedluli lapho dadewethu. Lithini lina njengebutho lenkosi? Thina we are law abiding citizens, ngakho ke ngokufanayo sizohlala phansi sibone ukuthi sishela kanjani lento se kulungiswe ayixabene. Inkosi yomisiye kuphi? Inkosi ihambele labantu bayo, ngithemba iye ngaphakathi edolobheni nasala ngikwazi uqonda, kodwa inkosi isihlehlile yabuyela ngasemuva ihambele lehlelo zabantu ibona ukuthi abantu bangaze balinyazwa ngumbutho. Bakhona yini abangabe behlukuluziwe ngaleso sikhathi ligcotshwa? Cha, othethwe welcome Ngwenya, othethwe amapholisa ngeveni. Isizathu sokumthatha yisiphi? Abasitelanga. Bathe baya kuphi naye uyiphi inkamba? Abasitelanga. Siyalandelela ukuthi simthole ukuthi ungapho kwamanje. Esikubonga kakhulu ukuthi uMthwakazi azangabe lempi kazange avukele, konke kwenziwe ngenhlonipho. Inkosi ifikile yabatshela abantu ukuthi ababuyele ngemakhaya, abantu babuyele ngemakhaya. Awuzaye kube lokulwa namapholisa, sikhulumisane lawo kahle, konke kuqhubeka ngendlela. Ukuthi sokusala ukuthi sihlale phansi sikhulumisane lawo amapholisa nawo uhulumeni waseZimbabwe. Siyabonga. Lithini ngoncindezelo olukhona oluvela kuRobert Mugabe ngoba ukumiswa komhlangano onje kebe ungasukanga emapholiseni ze kebe kusuke ehofisini enkulu? Uncindezelo singalukhuluma siluvume, kodwa esikwaziyo ukuthi basiphathele lezo zincwadi eziveza ukuthini bale incwadi yethu esiyiphetheyo nansi iphethe eveza ukuthi singabambile umhlangano. Ngakho ke isahlehla isazohlala phansi as a working committee, we look at the challenge and the problem. And kule incwadi siyakubona lapha ngenzansi ukuthi thank you for your notification, okuveza ukuthi besivumelekile njalo bebekwazi ukuthi lo umhlangano kumele ube khona. Nanku kubhaliwe lapha, thank you for the notification. This is Officer Manzini, Chief Superintendent, Regulating Authority, Bulawayo Central District. Esibongo? Lithini ngalokho kwenzakala lapho lizogcoba inkosi yenu? Yasibona kubuhlungu kakhulu esithathu. Lithi kwenziweni? Ukuthula abasebenzi lo msebenzi abawusebenza konke. Kodwa ukuphanjaniswa emthimbeni wenu lithini ngakho? Hayi kubuhlungu. Ubuhlungu sikukhangele. Thina sesikhangele ukuthi owethu akube njani. Ibizo lesibongo baba? Naungwe. Ale. Lingasho ukuthi ukudilizwa komthimba wenu namhla ngamapholisa kutshowe? Anti bona basemthethweni, akulalutho esingalwenza ngoba basemthethweni. Asoze siphikisane nomthetho ngoba amandla asilawo. Ngaye silamandla bebengasoze bakwenze. Uyazwisisa into engitsho? Ngiyalizwa baba. Siyacela nje ukuthi khona nxa kulento akumelanga bezochaya abantu, kumele ukuthi abantu babakhulule benze lokho abakwenzayo ngoba abantu abalamsindo bafuna into yabo. Akusoze kutshintshe lutho bangaze besichaya. uNkulunkulu nguye okwazi ngoba sonke lapha silethwe uNkulunkulu emhlabeni. Asethuki lutho thina, okwenzakalayo akwenzakala.